بینندگان عزیز و ارجمند السلام علیکم. شما هر یک شمایان را به خیر و شادی میگوییم. همیشگی تاریخ تلویزیونی 7 ستاره برنامه طبی توصیه طبیبان را منظورتان میگردانیم. خاطررسانی میکنیم که برنامه با همکاری مرکز تشکل طرز حیات سالم ولایت سوخت و اینچنین ریاست تندرستی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت روی کار میآید. در هر برنامه ما اویدی یک نمونه بیماری با طبیبانی ورزیده صحبت میکنیم که برای هر یک شمایان در طول چند دقیقه اویدی علامت، پیدایش و راه‌های درستی معالجه و تبابت بیماری ها نقل میکنند. پس از چند لحظه باشد ما مهمانی برنامه رو برایتان معرفی خواهیم کرد که اویدی علامت و پیدایش و راه‌های درستی معالجه بیماری نقل خواهند کرد. بینندگان عزیز برنامه را ادامه می‌دهیم. این نوبت در مهمانی امام محترم واحدов امیرپوجا عظمتович طبیب اورولوژی شعبه اورولوژی بیمارخانه ولایت سوخت تشریف آوردند و خوب دکتر تشریفتان را خیر مقدم می‌گوییم. و چنانه که ما در بالا علاقه قید کردیم بینندگان عزیزی ما خود می‌دانند که ما در هر برنامه اویدی یک نمونه بیماری با مهمانی برنامه صحبت میکنیم و طول چند دقیقه ما همراه بینندگان عزیز هستیم. مهمانان برنامه ما که از شماره طبیبان ورزیده هستند اویدی راه‌های درست، علامت و پیدایش این یا اون نمونه بیماری به ارگانیسم انسانی که او سالم است از کجا بیماری پیدا میشود گفته میگذرند و چون علاقه از شعبه‌ای که امروز کار و فعالیت میبرید خودش معلوم است، شعبه اورولوژی و به واسطه اویدی گرده. اصلا من میخواستم در آغاز صحبت دکتر به بینندگان میگفتید که گرده خود در جسم انسان کدام وظیفه رو اجرا میکند و شماره اون چند است؟ مرحبا. سلام و درود بینندگان گرامی. سلام علیکم استاد عزیز. گرده این چیزی عضوی پار نمی باشد، یعنی که جفت می باشد. یکی از وظیفه مهمترین گرده این فیلترация خون میگه. То есть همه ارگانیسم آدم با چند نمود излишний шлак و азот و همین چیزهای تازه کرده راه پیشاب قضیه میبرد. چیزی حیاتاً مهم میباشد. و خوب من بوری کامل دارم هرچی کوشش میکنیم دکتر اویدی هم بیماری ها هم راه ها و علامت هایش به طور کوتاه و پوره به بینندگان گفته گذاشته باشیم و ما البته نمیتوانیم در یک صحبت اویدی همه چی بله بیماری هاش از چی راه های معالجه اش از چی پیدایش این بیماری است نمیتوانیم همه فکر رو گفته باشیم و تنها میکوشیم در گوییم حالتی کوتاه و مفصل به بینندگان گفته باشیم. و اینجا من میخواستم دکتر اصلا جسم انسانی که خود سالم است یک باره بیماری به گرده انسان سالم از کجا پیدا می شود؟ یکی از آخری وقتا نوابسته از سینوسال، نوابسته از مرد، زن، نورسان، حامله‌داران، کودک‌ها این بسیارتر در پرکتیک ما هم بسیارتر این بیماری التهاب گرده رو میخورن. التهاب گرده این یعنی که پلنفریت این بیماری اینفکسیونی جانچه ها، لحمی و بافت‌های مابین گرده می باشد. بسیارتر این بیماری رو میخورن. و اینجا دکتر تا جایی که خود تماشابینان عزیزی ما هم خود خوب میدانند بعضا نمونه بیماری هایی هستند که از نسل به نسل میگذرند و یا خود بعضا بیماری هایی هستند که از نفر بیمار به نفر سالی میگذرد. آیا همه بیماری های گرده هم به این گروه ها داخل می شود یا نه؟ هستند بیماری هایی که مثلا بیماری سنگ پیشاب، بیماری سنگ گرده اینها از نسل و نسل گذشته میتوانند. درست. و اینچنین چخیلی که ما گفتیم دکتر التهاب گرده عادتا میگویند علاقه نمود بیماری را گفته گذاشتید و انا اکنون گوییم عادتا علامت دردها خود هر بیماری از خود یا
бо таври дард гӯем ё бо таври ягон аломатҳо аз худ нишонаҳо медиҳад. аломатҳои ин намуди бемории илтиҳоби гурда чӣ гуна аст? пеш аз ҳамин аломатҳою нишонаҳое ки дар бемор пайдо мешавад, ман ду калима дигар чизҳоро гуфта мегузарам. ин бемории пилнефрит метавонад шуда яктарафа ё дутарафа. рӯи ҷараён гиред агар метавонад пилнефрити шадид ва пилнефрити музмин. яъне ки пилнефрити шадид ин саршавии беморӣ мебошад, пилнефрити музмин бошад. агар ҳамин беморӣ дар беморон пайдо шаваду оҳо беаҳамиятӣ кунанд, дар вақташ пурра табобат нагиранд, агар ба пилнефрити музмин оварда мерасонанд. пилнефрити нишонаҳои пилнефрит ин триада симптом ба забони ислоҳи тиббӣ гӯед, триада симптом мегӯянд. ин якумаш дард мебошад. дард дар мавқеи камарҳо метавонад аз як тараф шуда, метавонад аз ду тараф. дуюмин ин баландшавии ҳарорати бадан то 38 то ҳатто то 40 дараҷа баландшавии ҳарорати бадан бо табларза мушоҳида мешавад. баъдан вайроншавӣ ва пешоб, тез пешоб кардан, яъне ки бо сӯзиш, дилбезурӣ, дарди сар ва беҳолӣ, бемазурии умумӣ. чунин симптомҳо бемории пилнефрит метавонад гузарад. ва инчунин анакнама бисёр мехостам оиди як-ду андешае ки дар боло гуфта гузаштед камтар васитар истода бошем. чуне ки гуфтид аломатҳо, ин пайдо шудани дардҳо. баъзан бемориҳое ҳастанд ё дар ҳолати гирифтор шудани ин ё он узви инсон, одатан чун табибон мегӯед ки худ дард ин аллакай як огоҳист. пас мегуфтед ки ана ҳамон дардҳо чӣ гуна дардҳо аст? баъзан дардҳое ҳастанд ки ба таври оҳистагӣ мегузаранд, баъзан дардҳое ҳастанд ки ҳангоми хоб кардан гӯем авҷ мегиранд, баъзан дардҳое ҳастанд ки ҳатто ҳангоми роҳ гаштан ё дар ҷои корӣ будан, гӯем як давоми агар 24 соат, гӯем шояд дар 24 соат ҳамагӣ 10-15 дақиқа дард пайдо мешавад, бо ҳамин дард аз байн меравад. ва мехостам каме оиди ана ҳамин ҳам гуфта бошем, бовари комил дорам ин барои бинандагони азизи мо нисбатан шояд заруртар ҳам бошад. дард бисёртар дарди кунди камарҳо, дардҳои кунд мебошад. баъзе вақт ҳолатҳое мешавад ки баъзан беморҳо шиддатноки дардам зиёд шуданашам мумкин. акнун ҳар хел беморон гуногун мебошад, дуруст. баъд ҳозир ҳамҷа қайд кардед ки шумо вақти хоб рафтан, гай кардан, ин дарди гурда вақте ки уже дар ин беморӣ пайдо мешавад, новобаста аз хоб рафтан, хеста гаштан ва дигар корҳое кардан, ин дард яхел мемонад. дарди гурда ҳамихел дард мебошад ки яъне ки хоб равед, дардатон сабук намешавад, кам намешавад. масалан ки як кор накунед, амба ин ҳамихел дард ки яхел шиддатнокиш яхел мебошад. хуб, ин яъне аллакай гӯем аввалин аломат аст. бояд ҳатман нафари бо ин дард рӯбарӯ шуда духтор уролог муроҷиат кунад. дуруст. ва ташаккури зиёд духтур, инҷо дар боло чуне ки гуфтед вазифаи гурдаро хуб қайд кардед, ин тоза кардани хунҳо ва инчунин пешоб аст. ва одатан мегӯянд дар бештар ҳолат агар дар хона гӯем кӯҳансолон бошанд, калонсолон бошанд ё худ падар модарон бошанд, мегӯянд ки ман ба фикрам бобоҷон ё модарҷон, падарҷон гурдаам дард карда истодааст мегӯянд. хуб, мегӯянд бачаи бобо ё ҷони падар ё ҷони модар ҳатман бо тарзи гармӣ нигоҳ дор. оё ана ҳамин кор хуб аст ё на? гарм нигоҳ доштан дуруст мебошад, барое ки яке аз пайдошавии сабабҳои бемории пилнефрит ин шамолхӯриам ба назар мерасад.
یعنی شامل میشه. شامل میدم. همین قطعی هم این بیماری پیدا شده میتونه. این از اون شهادت میدید که دکتر وقتی که از جوی گرم به سرد میبراییم یا از سرد به گرمی میداریم یا چیزی دیگر است که وقتی که به طور زود آمدن و تازون آمدن آبی یا نشوکویی از یختون گرفته استعمال این چنین ها رو در نظر دارید و چیزی دیگر رو همین چیزایی که شما موضوع خواهید کردید میتونه باعث این بیماری گردد. переохлаждение چیزای خنک و خوردن و آبای خنک نوشیدن همش سببش بیماری آورده رسوندنش هم ممکن. و اصلا دکتر بیماری های بعضا هم هستند که اگر یک مرتبه نفری سالم به این یا اون نمودی بیماری گرفتار شد وقتی طبابت میکند البته زیر نظارت طبیب اون معالجه میگیرد و اون نفر به پررگی شفا یافته میرود. بعضا نمودی بیماری هایی هستند که خود شما در بالا خوب قید کردید اگر نفری بیمار یک مرتبه به این بیماری گرفتار شد و اون نفر حتما باید تا دوام نوکی عمرش شاید سال یک مرتبه شاید 6 ماه یک مرتبه شاید البته این رو طبیب معین میکنند که باید حتما زیر نظارت باشید. آیا همین التهاب گرده هم چون این خصوصیت دارد یا نه یک مرتبه به نفری سالم گرفتار شد چون زیر نظارت جدی طبیب معالجه گرفت شفا یافت او باقی دیگر به این بیماری روبرو نمیشود یا گفته نمیتوانید؟ ما این خیلی گفته نمیتوانیم برای که من در تجربه کاری بیمارایی که در بیمارخانه ما شعبه ما دعوت میگیرن همشون با وقتی جواب شویشون با فهمانده میشود که حتما پس از 6 ماه 3 ماه قهینتر خچبه در یک سال یک بار اومده التراسادوی گرده و تحلیل پیشاب سپاریدن لازم است. همش این چیزا فهمانده میشود برای که خوف پیدا شوی تکرار شدن این بیماری در بیماری زیادتر میشود. وقتی که یکم بار پیدا میشه تا بعد میگیرد که آینده تکرار یافتنش خوفش بسیارتر میشه. و خب اینجا دکتر وقتی که نفری بیمار میپیاید به شعبه شما معالجه میگیرد چون وقتی خیلی که گفتید راحت جواب شدن رو میدهیتون باید خود رو چند ماه احتیاط کند. بعضا البته بیماری های هستن که دکتران یعنی تعیناتی ماه‌های جدی میمونند. شما باید 6 ماه بوری نکم از 1 کیلو بردارید یا مثلا میگن شما باید تو دوام 1 سال این یا آن نمودی گویم نوشیدنی ها یا غذاها رو استعمال نکنید تا اینکه خطر دوم باره گرفتار شدنتون به این بیماری هست. یا در همین بیماری التهاب گرده چون این خصوصیت ها هم دیده میشوند یا نه؟ بسیارتر چون این خصوصیت هایی که شما قید کردید این بعد عملیات جراحی بیماری هایی که جراحی میشوند مثلا کارهای وزنی خودداری از کارهای وزنی جسمانی و اون چیزی وزن برداشتن определенный ماه‌ها ما توصیه میدیم بعد جراحی حجم جراحی نگاه کنید. التهاب گرده و پیلنفرید باشد خصوصیت همین که احتیاط فقط نوبرات در یک روز بیماران باید از 2.5 لیتر زیاد پیش آب نوشند. نوشاکی زیاده از 2.5 لیتر مثلا لیکن اما خنک نباشد. همه چیزا احتیاط کردن نکن. بعدا личная гигиена میگوید بسیار بیماری از حساب همین هم پیدا میشود. بس خجش راحتی هنگام نوشیدن یا استعمال غذا درست. خب تشکر زیاد. خب بینندگان عزیز و ارجمند بار دیگر شماهایی که شمایان رو به خیر و شادی میگویم و این نوبت در مهمانی ما محترم واحدوف امیرخوجه عظمتویچ طبیب اورولوژی شعبه اورولوژی بیمارخانه ولایتی سوخت تشریف آوردند. خب بسیار میخواستم دکتر به بینندگان عزیز آیدی مهلتی دوامناکی معالجه این نمود بیماری را گفته میگذاشتید و در کدام حالت طبیبان اجازه میدهند که معالجه در شرایط خانه گرفته شود و در کدام حالت اجازه نمیدهند حتما بیمار باید بستری کنانیده شود. مرحبا. در آن وقتی که مثلا در بیمار چنین علامت ها باشد درد و شورتا خوفناک این بلند شوی حرارتی بدن همین حالت ها با ما حرکت میکنیم که
мефаҳмонем ки беморон ба беморхона бисарӣ шаванд, барое ки оризаҳои ин беморӣ яъне фасодгирии гурда, апастемаю карбонкулҳоро оварда мерасонад. Барои пешгирии ҳамин чизо барвақттар саривақт беморхона хоб рафта табобати статсионарӣ беморон қабул карданашон даркор. Ҳай давомноки табобатшон ин то 7 рӯз 10 рӯза табобат мегиранд дар шароити беморхона, дар шароити шӯъбаи мо то 10 рӯза табобат мегиранд. Баъдан табобатҳои дар хонашонба нависта ҳамаша фаҳмонида ҷавоб медиҳанд. Ташаккури зиёд. Ва инҷо мо аллакай гуфту гузаштем доктор, оё дар тӯли фаъолияти чандин солинаи худ бо чунин як ҳолатҳои рӯбарӯ шудаед? Албатта вақте ки мо ин суолро аз ҳамаи меҳмонон мепурсем, мегӯям мо ҳамарӯза рӯбарӯ мешавем, мегӯянд. Ин он суоле аст ки доктор худмуолиҷа, яъне ба худмуолиҷа машғул будан ва имрӯз аллакай солҳои охир пӯшида нест ки шабакаҳои интернетӣ гӯем сомонаҳои иҷтимоӣ ба ҳама дастрас аст. Агар ягон қисми гӯем ҷисм ё узви инсон ба дард ояд, ҳатман мегиранд, ворид мешаванд ва аллакай гӯем зери дасташон дорухат аст, истодааст ва гӯем бе ягон пурсишу бе ягон маслиҳату гӯем ҳамфикрии табибон худ мераванд, аз дорухона харидорӣ мекунанд ва ба истеъмолаш шурӯъ мекунанд. Оё чунин ҳолатҳое буданд дар таҷрибаи кориятон? ин хел ҳолатҳо сод бисёр мешаванд. охири вақтҳоям бисёр шуда ки аз ҳисоби ки дар интернету ҳамин чизо ба одамо машғул шуда худошон чихел ки ҳозир қайд кардед кофта дар бораи ҳам беморӣ хонда ҳар хел аптекаҳо ё маслиҳати аптекаи одамое ки дар аптека кор мекунанд, дорӯфурӯши овқатӣ, ҳама овқати худ табобатӣ ҳам кардагӣ ва ин ба оризаҳои чанд оризаҳо оварда расониндагӣ дурустанд. Ва мо кӯшиш мекунем ки ҳамашон фаҳмонем ки ҳангоми пайдо шудани чунин шикоятҳо, чунин нишонаҳо ҳатман ба духтурон муроҷиат карда пурра ташхису таҳлил гузашта баъд ба табобат кардан шурӯъ кардан даркор. Аввал ташхис аниқ шуданаш даркор, баъд табобат шуданаш даркор. Яъне ин аз он мебарояд ки доктор худ маълумот гирифтан хуб аст, яъне маълумот гирифтан оиди бемории худ хуб аст, на машғул шудан ба муолиҷаи он худ. Чунин аст. Ва оё ана ҳамин гӯем худмуолиҷаҳо ба табибон низ ягон мушкилите меоварад барои оне ки он нафарро гӯем аз ана ҳамон ҳолат берун оварда бошад? Албатта вақте ки бемор саривақт барои мо ба муроҷиат мекунанд, ин дуруст шудани беморам ҳамон ваяш зиёдтар мешавад, тезтар сиҳат мешавад. Вақте ки худсарона табобат мекунанд, ин ба ҳар хел оризаҳо мебиёрад ва табобатшам дурандароз ва қиинтарак мешавад. назар аз оне ки саривақт муроҷиат мекунад, ҳатман саривақт муроҷиат кардан лозим. оё доктор маҳз ана ҳамин бемории гурда ё худ илтиҳоби гурда агар мисол оварем шуда метавонад дар ҳолати хело дер муроҷиат кардан, дар ҳолати худ дар хона муолиҷа гирифтан ё аз маслиҳати ёру дӯстон боз дороҳои гуногунро истеъмол кардан метавонад то фавт оварда расонад нафарро ё на? Метавонад расонда, барое ки чихел ки ҳозир қайд кардам, ин оризаҳои ҳамин бемории пилонефрит агар вақташ ба табобат накунаду ба доктор муроҷиат накунанд, ин фасодгирии гурда, апастемаҳо ёки карбонкулҳо чихел ки ҳозир қайд кардам, ҳамин беморӣ мебошад. Вақте ки ҳамин беморӣ оризааш уже пайдо мешавад дар бемор, хавфи маргам ҳамон вақт эҳтимол буруд нест. ва хуб инҷо доктор ман бисёр мехостам оиди ин мавзӯъ бештар истода бошем, лок фурсате ки мо дар ихтиёр дорем начандон тӯлонӣ аст ва дар қисмати ҷанбастӣ пеш аз оне ки ба бинандагони азиз чанд тавсия аз шумо расонида бошем, мехостам боз як ду суоли дигар аст, ба он андешаҳои шуморо мешунавидем ва пас аз он гӯем ба суҳбати ин навбатӣ наамон хотима хоҳем бахшид. Аслан гурда чихеле ки дар боло гуфтед чанд вазифаҳои зиёдро иҷро мекунад ва бештар он вазифаҳое ки ба
مویون معلوم است این گویم یعنی کارکرد کردنی خون و جدا کردنی پیشاب است و من میخواستم بسیار از شما از اون پرسان شده باشیم که همون آیا یک معیاری هست که نفری سالم در یک شبانه روز باید چند شاید لیتر باشد، چند میلی لیتر باید باشد پیشاب خارج کند و در حالتی از معیار کم بودن یگان خطر ندارد، در حالتی از معیار زیاد بودن این هم یگان خطر ندارد. اینجا البته اندیشه شما ضرور است. البته هر یک شخصی سالم باید در یک شبانه روز تقریبا تا 2 لیتر پیشاب اخراج کند. رنگش زرچتا باشد. روی رنگش هم уже баъзе бемориҳои гурдаё фаҳмидан мумкин. Агар рангаш сафедчатоб ёки хиратар бошад, ҳатман духтурон муроҷиат карданашон даркор зарур мебошад. ва оё он аз кадом беморӣ аллакай гӯем огоҳ мекунад он нафарро? албатта маҳз бо бемории гурда аст ё ба бемории дигар низ аст вақте ки тағйир ёфтани рангҳои пешоб? бисёртар албатта бемориҳои гурдақитӣ вобаста мебошад. инҷо анафа мехостам доктор вақте ки аз меъёр кам ихроҷ мешавад он ҳам ба ягон беморӣ гирифтор шудани гурдаро мефаҳмонад ё гӯем кам нӯшидани обҳои нӯшокиро? албатта агар кам об истеъмол кунанд нӯшанд пешоб ҳамон замон камтар ихроҷ мешавад. лекин баъзе ҳолатҳое мешавад ки одамон новобаста аз қабули нӯшокиҳо ихроҷи пешоб кам мешавад. инам албатта ин бемориҳои уже гурдава дохил мешаванд, ҳатман ба духтурон муроҷиат кардан лозим дар чунин ҳолатҳо. инам шарт аст. инам шарт аст. ташаккури зиёд. ва ман инҷо бисёр мехостам доктор ба бинандагони азиз оиди танҳо бозе мо гуфтем ки ҳамагӣ 2 сол буд ва бозе оиди як суоли дигар ҳам мехоҳам андешаи шуморо пурсида бошам. албатта ин суол ҳам бисёр бинандагони азизи мо рӯбарӯ шуданд. шояд аллакай ана ҳамин калимае ки мегӯем ошно аст, яъне гурдааш фаромада аст, фаромадани гурда. мехоҳам оиди ана ҳамин истилоҳ як маротиба фикри шуморо шунем, оё дар воқеам гурдаи инсон мефарояд? чун агар дар хона бобо ва модаркалонҳо бошанд мегӯянд гурдааш фаромада аст, ӯ ҳатман бояд тӯли чанд соат 2 пояшро боло карда хоб кунад, ба ҷояш медарояд. албатта чунин бемориам шояд як суоле бошад дар назари аввал на он қадар суоли ҷиддитобат, локи донистани он заруртар аст. дуруст охирон вақто чунин беморӣ ҳам уже бисёр шудагӣ ин медицински термини вайқати ина нефраптоз мегӯем мо. нефраптоз бисёртар дар одамҳои хароб дида мешавад. аксарият одамҳое ки хароб мебошанд бисёртар занҳо ба хел гурдаошон мефароянд. ваям дараҷаи худро дорад. албатта як мавзӯи дигар аст. мавзӯи дигар ҳамана имконият бошад аз дигар باید احتیاط کنم. همشه میفهمم. تشکر زیاد. و اینجا من بسیار میخواستم دکتر در فرجام به بینندگان عزیزی که این لحظه ما رو تماشا دارند میگفتید چه توصیه ها میدادید تا اونی که خود رو همیشه احتیاط کنند، تا اونی که همیشه سالم باشند، تا اونی که اعضای عائله خود رو همیشه از این یا اون نمودی بیماری که با گرده علاقمندی دارد احتیاط کرده باشند. البته اینجا چند توصیه و مصلحت های شما رو ما میشنویم. пешгирии бемориҳои гурда ин аввалин ҳамин нӯшокиҳои зиёд. ҳар як шахси солим, ҳар яктаи мо бояд дар як шабона рӯз то 2,5 литр обро нӯштарамо зарур аст. ин якум. дуюм, ин личная гигиена. гигиени шахсӣ ман бояд одам тоза гаштанаш даркор. сеюм, баъд истеъмоли витамину дигар ғизоҳо барои иммунитети одам паст нашуданаш ҳамин чизҳои хӯрда гаштан даркор. пешгирӣ беморӣ ҳамин мебошад. переохлаждение, гармию хунук нӯшидан, ҳамин чизҳо эҳтиёт кардан даркор. оё ин тавсияи шумо ҳатто ба занони ҳомила ҳам рост меояд ё онҳо бояд камтар дигар кунанд реҷаи эҳтиёт кардани худро? ба занҳои ҳомилаам чунин ҳозир ки чӣ хел ки гуфтем тавсияҳо ҳатман
карданашон дар кор, барои ки ҳамин гапа нагуфта мондам, ҳомиладороям бисёртар ҳамин беморӣ ва гирифтор мешаванд. яъне ки ин аз ҳисоби ки калоншавӣ бачагон мебошад, ба роҳҳои пешоб фишор оварда гирифтории бемории пилнефритро зиёдтар мекунад. Ба хусус ҳамин ҳомилазанҳо метавонанд бисёртар худро эҳтиёт кунанд ва сари вақт ба беморхона ба духтурон муроҷиат кунанд, то оне ки фарзанди солим ба дунё оварда бошад ва худ ҳам солим бимонад. хуб, ташаккури зиёд барои иштирокатон, барои ҳар посухе ки аз ҷониби мо суолҳо буданд, пешниҳод кардед, посух гуфтед ва боварии комил дорем ки доктор тӯли чанд дақиқае ки ҳамроҳ то бинандагони азиз будем ва андешаҳои шуморо расонидем, агар аз ҳамин гуфтаҳои шумо агар як фоизи ҳатто камтаринашро агар ба худашон гирифта бошанд, мо аллакай тавонистем назди бинандагони азиз вазифаи худро иҷора кардем. Бале агар аз байни даҳҳо садҳо ҳазор бинандаи азиз як фоизи поёнтар яке гиранду яке ба якии дигар гӯяд, яке боз ба якии дигар гӯяд, аллакай бинем ки худро мо ҳамеша сиҳат ва солим нигоҳ медорем ва ҳатман сари вақт ҳангоми пайдо шудани ин ё он аломати беморие ки гуфта гузаштед, ҳатман назди табибон муроҷиат мекунад. албатта. хуб, агар доктор гуфтание дошта бошед, марҳамат. Ташаккур устод барои даъват ба чунин барнома. Камтар бошадам фоидаи мо як шаҳрвандои худамон расад, ҳам мо хурсанд. Хай аввал ташаккури зиёд ба президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон, президентамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазири тандурустӣ ва раиси вилоятамон, раиси шаҳрамон ки ҳамин қадар дастгирӣ мекунанд мо ҷавоное ки мо бояд бо пурзӯртар кор карда чанд корҳои дигар аз давлатҳои хориҷа ёд гирифта омада бо шаҳри худамо, давлати худамо хизмат кунем. Чӣ хел ки гуфтед ҳозир, чунин вақте ки нишонаҳо пайдо мешавад, ҳатман ба духтурон муроҷиат кардан дар кор, худсарона тавобат кардан дар кор нест, барое ки оризаҳои бемории гурда ин хело хавфнок мебошад. хуб, барои иштирокатон арзи сипос мекунам. ташаккур зиёд. хуб, бинандагони азизу арҷманд, инҷо мо расидем ба фарҷоми барнома. бо умиди тансиҳативу саломатии ҳар яки шумо то барномаҳои дигар худоҳофизӣ мекунем. тансиҳату солим бимонед. хайр.